जे जोङो दाख्लैनिफ्राय जोंनि पातरघाटआव थानाय बाथौ ब्रह्म आरो केथलिक वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो जे हाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदोंमोन बे गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनायखौ हाखौ सासे व्यक्तिया नन ट्राइबेल मानसिया बेखौ आननेसेसारि केस होनानै दोननानै जोंखौ खामानि मावनो होआखै जोंखौ जेबो सुबिदा होआखै आरो 2 बोसोरनिफ्राय जों बेखौ नांबाय थादों अलरेडि बेवहाय जों ट्राइबेल सुबुङा एखे दागखौनो ट्राइबेल सुबुङा मोनखांखाबाय खिन्थु जोंनि माखासे संगठनबा मोनाखै बिनि थाखाय दाखालि जों जेला बेखौ जोङो बियो आरो बिनि सायावनो बियो उल्थायै बे जायगाखौ दखल खालामनानै बाउन्डारि वाल हैदोंमोन बेखौ जों होबथादोंमोन नाथाय जों गोबां नारा नाथा जालायनानै दा पुलिसा बेखौ हस्टेबल खालामदों नाथाय बे आरो बे जोंखौ केस होबावदोंमोन बे केस होदों बे केसनि एगेन्स्टै जों काउन्टार केस होबाय मानो होनबा बे आननेसेसारि बे 666 कुनु माने बेबायदि बिबाद गैया बे माने डिसपुटेड लेन्ड नङा बियो बेखौ डिसपुटेड लेन्ड होननानै देखायनानै बियो गावनि दाग नाम्बारा आलदा थासेयावबो जोंनि बे दागखौ 666 खौ बियो अकुपाइड खालामनो नाजादों नाथाय बियो गुबुनजोंसो नांनांगौमोन नाथाय जोंनि हाखौ खालि नुनानै गभर्नमेन्टनि हा खालि नुनानै बे भुमाफियाखाय बे खायदाखौ रोंगौ बेखायनो बे खायदाजों बेखौ लानो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जों बेखौ गोबां नोजोर आरो नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिथांखौ बेखौ जोङो बे सन्दनपाल सजनपाल आरो रन्जनपालखौ जों केस होदों आरो बे केसा दिनै रेजिस्टार जाबाय आन्डार एट्रसिटिस प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट आन्डार सेक्सन 113 आरो 1 नि पि आरो किउ सेक्सनाव जों बेखौ केस होनाय जाबाय जे अति माने शीघ्र बेखौ जाजमेन्ट जोंनो होगोन आरो बे मानसिया दोषी हिसाबै जोङो बेखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों मानो होनबा बेयो जोंखौ गोबां हेरेसमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोङो बादा खालामजादों आरो जोंनि ट्राइबेल एरियायाव जोंनि 6 सिड्युल हायाव बेहा खुनु राइट गैयामोन आरो बेयो गावनि हा होननानै बुंदोंब्ला बे गावनि हाखौ सार्कोल अफिसार मण्डलफ्रानो बिसोरनो खोन्थाना होखाबाय बेनो खोन्थाना थेवबो बेखौ मानियाबालानो बे गावनि थाखा फैसानि जरजों बियो गोबां मानसिफोरखौ बायनानै बियो माने गावखौ देरहागोन सानदोंमोन नाथाय जोंनि संगठना गोरा जानायखाय जों बेखौ जोङो लाखिनो हागोन आरो जों आसा खालामो बे केसा रेजिस्टार जानाय लोगो जोङो बे केसाव जों उइनार जागोन जों देरहागोन आरो बेखौ जोङो एरेस्ट खालामहोगोन प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट एससि एसटि एट्रसिटि एक्ट बेवहाय जों होबाय आन्डार सेक्सन 1/3 आरो पिआव जों 3 नि 1 नि पि आरो किउआव जों होबाय दा बेखौ जोङो आसा खालामो जों थाबैनो जाजमेन्ट मोनगोन आरो जोङो बिटिसि सरकारखौबो आसा खालामो जाहाथे जोंनो थाबैनो एलटमेन्ट होयो आरो जोंनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय सुबिदा होयो बेखिनिखौ बुंनानै आं गासै रायजो राजाफोर बिथांमोननोबो जोंनाव गोबां सोंदोंमोन जे मा जाखो होननानै जों बेखौनो दिनै बिनि गेजेरजों बिथांखौ जों केस होफिनबाय आरो जों बे केसाव देरहागोन बेखौ जोङो खोन्थाहरनाय जाबाय गोजोन्थों আজি সেইদিনাখনৰ পৰা য'ত আমাৰ মাটি বিবাদ হৈ আছিলে 666 দাগ নম্বৰ 666 যিটো পাতৰঘাটত আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ আমাৰ বিটিসি গভৰ্নমেণ্টৰ মাটি আছিলে এইটো সংক্ৰান্তত আমি 29 তাৰিখৰ পৰা লাগি আছিলোঁ তাতে আমি বহুত হাই কাজিয়া হৈছিলে কিন্তু তেখেতে আমাক যে এটা কেছ দিছিলে এই কেছৰ এগেইনষ্টত আমি আজি এটা কেছ দিছে প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিছ এক্ট এই কেছটো আমি দিছোঁ আজি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এইটোৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ আননেচেচাৰী হেৰেছমেণ্ট দিছে এই আননেচেচাৰী হেৰেছমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিছ এক্ট 1989 under section 3(1)(p) or q এই দুটা সেকশনৰ আমি কেছটো দি দিছোঁ এতিয়া আমি ভাবো যে আমি ন্যায়টো পাম কিয়নো এই মাটিৰ 666 কোনো আমাৰ কেছ নাছিল আননেচেচাৰী আমাৰ হেৰেছমেণ্ট দিছে আমাৰ বহুত বছৰ ধৰে 2 বছৰ ধৰে আমাক কাম কৰিব দিয়া নাই আমাক হেৰেছমেণ্ট দি আছে আমাক ভাবুকি দি আছিলে কিন্তু আজি আমি এইটো তাক মানে আমি কেছ দিছোঁ চন্দনপাল সজনপাল আৰু ৰঞ্জনপালত আৰু তেখেতৰ ফেমিলি আছিলে তেখেতৰ এগেইনষ্টত আমি কেছটো দিছোঁ এতিয়া আমাৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আমি থানা ওচি ছাৰ আৰু ডিএছপি ছাৰে হেণ্ডলিং কৰিছে ডিএছপি ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাক ন্যায়টো পাব আমাৰ ভাল জাজমেণ্ট দিব যে আছে কিয়নো এইটো আমি লিগেলত আমি লাগি আছোঁ আমাক আননেচেচাৰী হেৰেছমেণ্ট দিছে এইটোৰ কাৰণে আজি আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমি আজি ৰেজিষ্টাৰটো পাইছোঁ এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাওঁ আৰু এইটো আমাক মানে বহুত বেয়াকৈ আমাক মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে যে ভূমাফিয়া হিচাপে তেওঁতো বহুত কেছ আছে 30-35টা কেছ আছে নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে সেইদিনাখন আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ওচৰতে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ মাটিৰ সংক্ৰান্তত এনেকুৱা কেছ আছে এইটো কাৰণে আমাৰ লগত আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘ বা আমাৰ বাথৌ ব্ৰহ্ম আৰু কেথলিক ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিটো মাটি গভৰ্ণমেণ্টে আমন্ত্ৰণ দিব বিচাৰিছিল আমাক
এইটো আমাৰ এই বাধা কৰা হৈছে। বহুত বছৰ ধৰি আমি এইটো কাম কৰিও পৰা নাই। এইটোৰ কাৰণে আমি ন্যায় বিচাৰিছিলোঁ আৰু এই ন্যায় বিচাৰটো আমি এতিয়া সোনকালে পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এইটোকে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আমি আজি এই ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত খুচি হৈছে আৰু এই কেছটো আমি জিকিম।